Guys, karon nga video guys, si Idol Roland atong tudluan og drive og sidecar para naabot siya income mahapon no. Kaya mo siyang lukatan og lisensya. Dayon na mo siyang pangitaan og kadriban. Ari guys, katanaw na to kung sana si Roland mo drive og sidecar no. Hali. Ay Brad. Ay, okay na si Roland ga, magtudluan na to. Ako lagi ni yang tudluan kay aron Mag-income ba? maka-income dili na magsalig na to. Ako sa pa-driver na akong motor, praktiso na ko kayo. Okay, Idol. O mo na guys ang sitwasyon karon ha. Atong tudluan og drive si Idol Roland og sidecar para maka-income dayon. Guys, sakay ba mo mamasayro si Idol Roland na? Ayaw ba yan mo? Gili mo sakay ba mo? O, dara guys, dali guys. Okay. Tuloy, tuloy, tuloy. Okay. Oh, buhay. Nay. Tuyog lang. Oh, nay, tuyog lan. Ari. Lubag. Oh, lubag. Ilan. Yeah. Sila. Tuyog. Yeah, dito. Okay, dito. Tuyog ka rin, bigas. Dito. Okay, larga ka na, sige. Sige. Okay, lan, hinahinay lubag lan. Okay, hinahinay lubag. Aron maka-income gini sa Idol Roland. Okay. Hirilan. Lubag. Tuyok. Ito, unahan, tuyok. Ito. Tuyok. Lubag. Dito tulan, tuyok. Oh, tuyok lan. Balik lan. Lubag, anak. Oh, na street tulan. Street. Lubag. Street mo dong. Ala, kabalo lagi yun. Oh. Dito. Tuyok. Lubag lan. Oh, lubag. Oh, kabalo lagi yun. Lubag. Tuyok. Ito, street. Ito, higyan mo. Nagi. Oh, kabalo na gyud. Oh, guys ha, sakay biya mo ni Idol Roland ang mamasayro ni. Oh, kabalo na guys, oh. Oh, wa na. Oh. Lubag ba? Mamatay na. Sige. Okay, kabalo na gyud. Kabalo na guys si Idol Roland. Sakay biya mo guys. Sakay mo ha. Oh, sakay biya mo. Oh, kabalo na gyud. Okay, kabalo na gyud. Okay guys, sakay biya mo guys ha. Kung mamasayro na si Idol Roland. Okay guys, kabalo na gyud guys. May na siya matiming makina. Okay,